Yo, nabiktima na ba ka? Ako? Mamiktima pa? Nauban, sige lang Jim, dako iglawas ba? Ang uban gani, pa Korean-Korean pang style no? Laki, kung tan-aw lalaki, wa ka kabalo, nga type po niya lalaki. Laki, kung tan-aw lalaki, wa ka kabalo, nga type po niya lalaki. Laki, pareha mi lalaki, wa ko kabalo, mucho lapo daig lalaki. Laki, pareha mi lalaki, wa ko kabalo, mucho lapo daig lalaki. Wait, mo istorya og pinakalit, dala po gong ron di mabitik, dakog tingog pero kusog mo labyog. Maya, hinoon pirmero ra ang load ana, pagkatilaw ka, maanad ra lagi ka. Laki, pareha mi lalaki, wa ko kabalo, mucho lapo daig lalaki. Laki, pareha mi lalaki, wa ko kabalo, mucho lapo daig lalaki. Laki, pareha mi lalaki, wa ko kabalo, mucho lapo daig lalaki. Laki, pareha mi lalaki, wa ko kabalo, mucho lapo daig lalaki. Dali maduulan kung wa na kay kwarta, magkasinabot ta basta't cooperate lang ka. Dali maduulan kung wa na kay kwarta, ayaw ka hadlo kung dako pa kog lawas sa imuha. Aw kami, buutan man mi, basta buutan pug ka. Ayaw lang ko bikla, kay wa ka kabalo, mas maldita pa ko sa imuha. Mama know who Cub Scout is. Laki, pareha mi lalaki, wa ko kabalo, mucho lapo daig lalaki. Laki, pareha mi lalaki, wa ko kabalo, mucho lapo daig lalaki. Laki, pareha mi lalaki, wa ko kabalo, mucho lapo daig lalaki. Laki, pareha mi lalaki, wa ko kabalo, mucho lapo daig lalaki.